Бу күннәргә амма улуһун бөтүн нәһилеген улахан артыгар арыга реалити шоу үһүс сезона уһуллан бүттем билеген жаттон таңаһын үлете барыга белетәне тәкъбирек үһүс сылын амма улуһугар ытыллар бит. Кыттачылар кимнә болларын чып кистелеңе тутабыт берине әһиге күһүн көрөктүн сөпкүт. Тан билеген кайдак уһуллубутун туһунан сюжетка көрөккә. Барыя каптырынан Саха национальный көрдөрөр эйтиннер компания продюсера Алена Антонова болар. Барыяк быйыл үз беритин улла. Буннина абага онна соморсун нехилектерин арыларыгар болан аспытам. Быйылгы барыякка республикабит арас мунуктарыттан 10 кыттачы арас мүчүргендах түгеннерге бейтин кыган холонан көрдө. Бастыкы же ужымытын балык барам-бараммыт артак партын опытын буларан кәһен балык сикей биге кытачык баммыт. Вот это он сикей балык янбарын утыяктадык битте. Антан чайка деген турагдак бит. Бир чайканы күчөк каптаранлан. Андык чайка ген турагдак бит. Лемехтер нагар хаттар в основном уга болбуттыр. Эбега аны сүрүгө күстәк болын нагар ханете. Триячилер күрәк түймәктерин усулубияттан, кыттачылар кыхтарын көрән оны бардын учоттан туран тул куйданын ороллар. Кыттачы рыгы Калинининен договор баттар, дарубиятын страховкалатар. Ола бурай кие ачыптан хыжар кемигер, ыраханахтан күтәкпап булайды, олада биги Джон ресурсатын эмия хоттан турамыт көрүңнәр киллер дибит. Онны көрәчилер харагара теллер бастан ырхан бай эте, онтон бу келин чепчәни херден. Оны то өйдөх тустактыр тоқчен. Кихне чеппеп боллак битче бу проект тугугарди, инегенен көрүңнәрен ари чепчетен беребит. Кенеке өттүгер. Антон берин устар бөлөх 12 кейттен турар. Алта хамыр үлелер 4 операторына редактордар, таңачылар күнүстер түннери үлелилер. Бөтүн эдерчата Николай Ефимов күннете минниге сунна сыла саханан ахаты сылжар. Бу проект Антон поварнан үлейін, хайын үлелеу күдік. Тоқтырға астығын, устатчыларға үләйттірге 12 кейк астығын. Bir улхан медре хәп повар. Мин, жаркой, күдік. Менюны улана бәйләре тәлдер, оны мен тон астығын. Бу курдук бери таңыллан күйха караңга сәтинне ахсынне ыйгадаксыгам. Барыя кайылага аргыс кредит терелтеттен 200 тыгынча ухатчынанылар. 2 меселях амолуттан 100 тыгынча хатчынан биремеленер. Онун тыңаһыннах кийсилердах энтерейне беринне көтүтүмәң. Тамара Сметанина, Илья Лыткин, Саха телевидениете, амма. Жара арыга реалити шоу үһүс сезонугар ким кыйара, ким которо болой, оны биһиги саңа сезонга күйін билиэхпит.